Son profetin sallallahu aleyhi ve sellem anfafalı. İza usidel emru ila gayri ehlihi fantaziru sa'a. Viz diyor, vela dere yer en obgavetil en person som ar ike klar fo göre den tiye deres kal venta kıyame. Deptira deres kal ödelaga alt. Şare brödre de son villare fra profetin sallallahu aleyhi ve sellem fiskal göre vores obgave o go etter Allah azze ve celle sünne-i sisteme var Allah'ın sistem. Trenger göre hemli iki hemli bittevayin skal göre idagaler imorun fölg reglene vis vi gör icke den vi får icke positiva resultat kära bröder. Inshallah vi ska tänka på den och när vi ger en uppgave till en person vi ska ge till bästa person som kan göra. Vis vi gör en ting vi ska göra på bästa måte inshallah. Inshallah vi ska lära från profeten sallallahu alaihi wasallam nu en hikma nu en läxa inshallah. قالوا برايد سلمان هجرتك أمير بحث بكن درسك مهم ساج هجرته ده أوى پیغمبر صلى الله عليه وسلم پروژه کاوی هبو مشروع کاوی هبو پروژه پیغمبر چه بو مشروعاوی هدفاوی که دین خداش ملت را بجه بیا پروژه اسلامی بو پیغمبر هدف کاوی هيا پلان و پروژه کاوی هيا که از دکاربم دین خداش ملت را بجم بیا پروژه مزنه یعنی اف پروژه یعنی چند حبه شیوی هنه بشه یکمین جویا جهه کی کتد کاربی وی پروژه خسر آباب کی يعني تدخوازي مزقفتك كي عقل بروجات أبا أولا اشترى عرض لازمة أو جهة كي جاء ملت هي أنتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكر أولا بشتك 13 سال المكين مجادلة كر وحفتا شي ما قو پیغمبر هردم لشارة سريكي دقاريا داوي عرضك ديت دولتك ياج باجارك گندك ديت كدكاره هر دين خدا بي ترس لويجوانا بيجه يك آخك ديت اوا دیمن هنک انسان کدکارن گهداری بکن ملت مدینه ش پیغمبر گوتن امشته یقین دکن آخه و ملت هه ایجا پروبلم مازن چیه پیغمبر چوا هر جموان لورا ملت مکه دخواستن پیغمبر بگجن بشه و برول دود گریان دو گران یا بگجن بشکل کی کو نیارتیا مکه زیده نبه لورا پیغمبر جی عائله کوی هه مالباتوی هه ترابي بشكل كي خراب بوجي في مالباطانه تف قبول ناكن بيجي ام حيفا في انسان اشتا بستينن ور حاصل بريارا خدان پیغمبر جي بوجن اويا چوندنا پیغمبر جي بشكا دو يمين جي پروژهانه چواش مكي هر مدينه درد ان مازن ابه حتى هناك روايات بجنه چلحب انسان هناك بجن هناك كيمتر او قاسا انسان گنج سلاح کرم دستوان البردر مالا پیغمبر دان سکناندن پیلانا وان اوه گو ام بجاره کی داله خنوی بگجن مالباتا وی نکارب تفکی مکیرا شر بکه چه پیلان شیطانی تماشا بکن یعنی جویارا جی ایجا خطه کی پیلانا کادن لازمه پیلانا کا محمدی پیلانا کا الهی لازمه عقل و حکمت کی مازن حتی که پیغمبر دستوان خرابه بفلته تماشا کن پیغمبر شکر گلو انسان اجبون پروژه تبسر بکه و اولا پیغمبر کس کی را ندگو دزی ام کردیا خود بین وشاری دزی اعلان نکر یعنی پیغمبر داوی چوجی ابو بکر را گو حتی دماغ چومالاوی گو کی دندر دایه گولا کچه منن گو برا خریب تنن برا کس کی دنگ من نچوان گو نانا گو کچه یک جوان کچه منه یک جناته عایشه گو تمام یعنی پیغمبر کس کی را اعلان نکر ابیا درس کا مهمه ام گلک جارات شتات کن گلو جماعت ام اعلانيت كن اشكرات كن دنياي بين حسينن هر كس فهمت كدردته چيه سرته چيه هدفاته چيه ام يا شاشه گره هنك تشتيته و شاريبن هر كس بتا نظام به افيا درس اول ايرو الجمتنا مخابن ام قالك تشتات كن خبر دنياي جي چدبه هر كس تي پیشيات دگره 1000 بلان و پروژه اشترا چيت كن تبسرنا كبي گره سرته هبن و شارتي بتشتيته افيد دويا پیغمبر حيله كدي اني سريوان جعلی کره ابو طالب گفت ور نوا جه مدب که بخو اوانا ایورن تماشا کن و نوا جی دمه ای وقتانه هنه کی جمرا زمان لازمه زمان پیغمبر محتاج زمان بو کد کار به هنه کی جمکی دور بکه خود دور بخینن جانات نیاره خو به شکل کی گرت مشغول بکی جوان زمان تچبت کار بی چند متر چند کیلومتر چند ساعت دور بکه بی پیغمبر به ویاجی واندا سکناندن اوانا هاتن تماشا کرن شبکه دا و یک نواجیات خودایه اگوه محمد حتی کراد به لمیجا صبح یا جدرته در و امی وقتی بگشن
صحتێکی دو سێ چار پێغەمبەر زمانێکی خۆش کرد وێداش دەرباس بوو ئەڤیاژی پیلانە دویەمین گەرە جانە بە عاقل بن هەنێک تشتە ئەم بکن زەمان ژمارە چێبێ ئەم دکارم بگژن هەدەفە خۆ تشتێکی دی پێغەمبەر کرد صلی الله علیه وسلم ڕێیا خۆ گوهرت هەر کەسێ دزانم بوو پێغەمبەر ji Mekkê diçe Medînê her kes dizana rê dikudaye pêxember wî rêya hanî de neçû bil'eks çû rêka yani Mekke em bêjin li Medîne rojava ve pêxember roj helat da çû rêya xwe dûr xist got birevane bi dûmî de neyne eger pêxember mübaşeret em bikete rêya Medînê bigote diçim êvane li hespas yar bin hesbê wî wextê Mercedesê anane teqî werin tebqe fêlin ama pêxember rêya xwe guhert sê roja di cihekî de xwe veşartin sê roja lê tiştê en muhîmê dinê jî ku kirin gel û cemaetê rehber hûn dizanin çi ye evê ku rê pêş însan dike wî wexta hanê Ebûbekir yekê zana û ne ji Mekkê û ne Müslüman jî lê yekê zîrek yekê biaqil dizane çawa bê tehlîkeyê pêxember bigîne Medînê navî Abdullahê kurê Ureyqit Abdullah müşrike ne Müslümane ne ji Mekkê ye însanekî zana bû siravet şart o zanî bû bi selametî milletê bigîne Medînê jî ew wî îcare kirin peredanê ku sêro paşê têl filan jî kêleka me bî tême bibî divir de em çi fehm dikin gel û cemaetê karekî te kir gere te bidî însanê zana evê ku zana vî karê hanê bike însanê zana nebe tu karekî bidî kî tu bêjî yola gelek li mij dikir wallahi hafizul Kur'an bû maşallah her roj dişem û pêşema rojî digire bi vî şeklê tu bidî bê ku tu bêjî zana ye xibra wî tecrîba wî zanebûna wî tu wî wextê zulmê li xwe dikî wiha neke digel ew xwesa însan hebûn lê en însanê zîrekê ku dikaribû bi selametî wan bigîne ev kafirê hanê bû Müslüman nebibû emanetî kirin evî însanê hanê wan bir îro gelek karê me hene di destê însanê nezan daye ون وزارت تربیه زانن اوی درسات دن انسانا yani medrese emeği nazam buna berpirse wan buna evi adalet etke vezaret el-adl amjara bejin evi adalet dadgah bken evi zalim buna vezir var hasıl veziretul maliye vezire maliye evi paradedin tistinin evana evi meydiz buna vi karehan etkin ete çab serb kevi evi diz biya khoye para evi zalim biya khoye adalet evi cahil biya khoye zanabune تي چوا صافي بكي بعربي كلمة كد بحاميها حراميها دزوي يعني برفرسوي دزوي يعني تمية تسليمة قر كريه في شكل تبصر ناكبي أبياجي قرأ عن بزان بنت تشتا تسليم إنسان زانابكن لما روكيش بيخنبر سؤالك تكرند بقيامت كينغاية بيخنبر قوتيه دمك وظيفة كي كاب دست إنسان نه أهل بي وظيفة في وقت قيامت هاتيه يعني ودست خو مالا خو خرات كن دما كنت سيارة خو بدي إنسانه كي نه شوفير إمالات أخراكه أفياجي آگهدار من قالوا جماعتي كارو خباته كي كوكير بدن إنسان زانا بركاره وبكن پیغمبر في شكل آنه كر بشا دویش پروژه هجرتی کد کربه دینه خدای باجو بشا دویش شکل چوندنه بو پیغمبر ویاجی به حکمته که مازن کر گارانتی او بسلامتی گیشت المدینه خدا عز وجل مشخير وبركته رسول خو وجفضل في دين عنيج محروم نكه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة صدق رسول الله فيما قال رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أيها الإخوة إخواننا في مسجد فريدريكستاد محافظة قريبة من هنا عندهم مشروع شراء مسجد اليوم سنجمع لهم تبرعات Våras bröder i Fredrikstad bygger har en projekt och köpa en plats för moské. Vi ska samla idag pengar till dem inshallah. Och icke glöm det som där ger
الله عز وجل فلره هندره مرز قليت الدره إن شاء الله. قالوا برايت سلمان پیغمبر مدبی صلی الله علیه و سلم کی مزگفته کی آوا بکه خدایش جنت ده و قوی ده که ایجا بازار فریدریک استاد لوران نزدیک جبون جامی کی دست چیت کن یا دستین اینجا کی بکن مزگفت ام پرج وانا کم کن خدا خیر و قبول که وانج آلیکاریا خوش بیر و نکن ام زمانه کی دانش مرا خیر لازمه محتاج کمال خدا بدن آوا کرن لو را دینه چقاسم ملت زمان خود دین خدا درشت که لهم بروان چش دسته وهات بی خیر و برکت آنش بیر و نکن. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين والقرآن شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.